Pot v šolo utegne biti trd oreh, opažajo učenci britanske šole. The problem with the road is that it's very busy and it's really hard to cross the road. Težavo so zaupali učiteljici predmeta, ki se imenuje skrb za skupnost. Ta se je z njimi strinjala, a jim je predlagala, naj najprej preštejejo promet, da preverijo, ali njihova opažanja držijo. V 5 minutah so našteli 111 avtomobilov. Učiteljica mi je predlagala, naj sestavijo peticijo. I thought that it wasn't going to work and that this is just like a bad idea and that we weren't going to be so successful as we are now. We knew what we wanted to do, we knew everything. It was just hard to put it in more persuasive way of writing it, but it wasn't difficult in general. Zapisali so, da si želijo omejitev hitrosti prometa v okolici in znake, ki bi voznike opozarjali na to, da je v bližini šola. Then we asked first the classes. And 25 students signed the petition already. So, yeah, it's quite successful. That's pretty much almost all the school. Ko so bili podpisi zbrani, so na šolo povabili predstavnika mestnega sveta mestne občine Ljubljana, da mu peticijo izročijo. Ta peticija bo šla zdaj naprej na občino, na komisijo najverjetneje za peticije, kjer se bomo seveda zavzemali, da nek tak pozitiven doprinos tudi občina da. So we hope they will be like safe to children. Čez nekaj mesecev bomo že vedeli, ali jim je uspelo.